लासो जय मसिह जम्मादन फ्याबुल्ला अनि तिनीलाई संगतिरी रांगनी जम्मन दुगुदा स्वागत मुला र परमेश्वर दा महिमा तागै र रांगनी जम्मन दुगुदा येशू ख्रीष्ट नाबा दिन्ना ज्याबा दानबा शुभकामना रांगनीदा पिन्सी नाम तिनीलाई संगति सुरु लाला र रांगनी जम्मादन मेरी क्रिसमस अनि ह्यापी क्रिसमस तगो तिनीलाई yang बिबाला संगतिनुन सुरुलाई र सुरुला भन्दा ngachaja yang tini जम्मन डिक्सी नाम जा परमेश्वरदा अनुमति रिगे परमेश्वरदा थुजिसे फुलगे परमेश्वर आबा रांगदा लानन थुजिसे बिला चुदुइरी परमेश्वर आबा रांगला दाया मायसे लामा प्रभु yang निदा जम्मन मिलुइदा प्रभु रांगमिसे जुम मार्फत प्रभु सेवा संगति लाबरी मौका अवसर पिन्जी प्रभु धन्यवाद प्रभु चु सेवकाई चु सेवा फेसबुक लाइभ युट्युब लाइभ जुम मार्फत प्रभु विभिन्न ग्लाग्याम सिभाइगेन मुला प्रभु रांगनी जम्मन प्रभु मिगादेला गुंगरी रांग तसिको बिसिङा प्रार्थना लाला प्रभु रांग प्रभु साचिनन प्रभु yang तिनीला संगति सुरु लाबैगेन लामाखेरी प्रभु रांगला पवित्र आत्मा से nganda रो दोन्सिगो प्रभु तिनीला सेवा संगति तिनीला आराधनारी तिनीला वचन बाबा रांगला जादेन छ्याम तसिको बिसिङा प्रार्थना लाला र प्रभु याङला टिम प्रभु अरु टिम गादे प्रभु जसरी नांगरला प्रभु क्रिसमस प्रोग्राम प्रभु ला लागिरी प्रभु जुन काभ्रेरी निमुला प्रभु याङला टिमला जम्मन मिगादेला थोरी रांग तसिको बिसिङा प्रार्थना ला शान्ति सुरक्षा नै रिला प्रभु र धन्यवाद प्रभु चु स्वयं प्रभु याङला चु सेवा संगति सुरु लाबैगेन आशिष देन मोलम रिला जीवित येशूला छानरी आमेन र तगो तिनी याङ केही भजन गादे कोसी नाम केही कोरस गादे कोसी नाम परमेश्वरदा महिमा फुल्गे र आजको दिनमा चाहिँ साच्चै अबको यो समयमा चाहिँ यो डिसेम्बरको महिनामा चाहिँ प्राय हामीहरू येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउने येशू ख्रीष्टको प्रेम बाँड्ने समयलाई हामी चिन्दै आइरहेको छौं र आजको दिनमा पनि फेरि पनि आज पनि तपाईहरुको बीचमा चाहिँ हामीहरू क्रिसमसको माहौलमा आएको छौं र यो क्रिसमसको माहौलमा हामीहरू नेपाली क्रिस्चियन भजन हामीहरू 594 ला हामी गाउने छौं yang तिनी क्रिसमसला भजन yang जम्मन सेन कोही अरि चुजा नेपाली भजन ग्याम 594 नम्बरला भजन मुला र चु भाइको सिनाम yang परमेश्वरदा महिमा फुल्गे आजको साथ प्रभु येशू जन्मे धरती आज हल्यो आजको साथ प्रभु येशू जन्मे धरती आज हल्यो थिएन कोही संसारमा आज मुक्ति दिने पापीलाई थिएन कोही संसारमा आज मुक्ति दिने पापीलाई आज जन्मे जीवनदाता मुक्ति दिन हामीलाई आज जन्मे जीवनदाता मुक्ति दिन हामीलाई त्यसैले ग्रहण गर उहाँको सुसन्देश त्यसैले ग्रहण गर उहाँको सुसन्देश आजको साथ प्रभु येशू जन्मे धरती आज हल्यो आजको साथ प्रभु येशू जन्मे धरती आज हल्यो यो सुसन्देश लिई हामी आयो यो सुसन्देश लिई हामी आयो आजको साथ प्रभु येशू जन्मे धरती आज हल्यो
महल होइन, गोठैमा जन्मे कोक्रो होइन, ढुँडैमा सुते महल होइन, गोठैमा जन्मे कोक्रो होइन, ढुँडैमा सुते सुख होइन, दुःख नै सहे खुसी होइन, कष्ट नै रोजे सुख होइन, दुःख नै सहे खुसी होइन, कष्ट नै रोजे त्यसैले आऊ सुना उहाँको सुसन्देश, त्यसैले आऊ सुना आजको सुसन्देश। आजको साथ प्रभु येशू जन्मे, धरती आज हल्यो। आजको साथ प्रभु येशू जन्मे, धरती आज हल्यो। यो सुसन्देश लिई हामी आयो, यो सुसन्देश लिई हामी आयो। आजको साथ प्रभु येशू जन्मे, धरती आज हल्यो, धरती आज हल्यो। हालेलुया। साँच्चिनो तिनीला मुनाङ्जा येशू ख्रिस्ट नाभन मुला। हालेलुया। आजको साँझ चाहिँ येशू ख्रिस्टको जन्म भएको छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। परमेश्वर आब्दा चु भाइ क्याम महिमा तागाई र ओराङलसिन याङ अर्को याकरिनुन नेपाली क्रिस्चियन भजन ग्याम भएको सेला मुला र चु भाइजा 480 नम्बरला 480 नम्बरको भजन पनि हामी आज गाउने छौं र राङ्नी दुगु से जोस माइबेगिन मूलदाला राङ्नीला कोठा ग्याम राङ्नीला जुन अवस्था ग्याम नुन परमेश्वर दा महिमा प्रशंसा लाबेगिन मुला भिसिमान गाई विश्वास लाला। म विश्वास गर्दछु कि तपाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि परमेश्वरलाई महिमा दिदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। ओके दगौ चु भाइदै yang zaman diksinam kusela mula. हास्केल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइलाने जन्मिए मुक्तिदाता, मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा। हास्केल गर्दै भनिदेऊ गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले, गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले, दूध खान आए भन्न लागे साँझको बेलामा, कारणहर प्रभु जन्मिए दाउदको सहरमा, कारणहर प्रभु जन्मिए दाउदको सहरमा, गई हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा, गई हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा। हास्केल गर्दै भनिदे संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइलाने जन्मिए मुक्तिदाता, मानिसको छोरा लिएर गरिब गोठैमा, मानिसको छोरा लिएर गरिब गोठैमा। हास्केल गर्दै भनिदेऊ पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे, पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे, साँझको नौलो तारादेखि हर्षले रमाए, राजाहरूका राजा जन्मे को पत्ता लगाए,
राजाहरूका राजा जन्मे को पत्ता लगाए परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए परमपितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए हाँसखेल गर्दै भनिदे संसार सबैलाई धरतीको बोझ उठाइरहने जन्मे मुक्तिदाता मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा मानिसको चोला लिएर गरिब गोठैमा हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ 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 हालेलुया साँच्ची नै हाँसखेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई याङ्नी तिनी जम्मन दुगु ताङ्सी नाम्जा येशू ख्रिस्टला बारेरी सुसन्देश थेना लदोला हालेलुया साँच्ची नै येशू ख्रिस्ट नावा दिनमा एकदम बडो आनन्द साथ सुरी याङ बाइबलले च्याब समझा थेरी ज्योतिषी काले गोठा लगादै थेरी परमेश्वर दा दण्डवत लबरी निबाताम याङसे स्याप्ला साँच्ची नै जो क्रिसमसला सिजनली साँच्ची नै तिनी ngaला र रङ्गीला जीवनी चाहिँ येशू ख्रिस्ट नादोला हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् परमेश्वर आब्दा मैको तागै जनगाउँ धारिम चुदुरी चाहिँ यहाँ अर्को तामाङ भजन कोसेला मुला यो समयमा चाहिँ हामी एउटा तामाङ भजन गाउने छौं र चुदुरी चाहिँ यहाँ भजन नम्बर 4 दा कोही है तामाङ भजन 4 नम्बर कोसेला मुला अनि राङ्नी दुगुसिजा 4 नम्बर भजन यदि राङ्नी दिन्छम भजन मुसाम भजन पल्ट लाबरी खमला अनि मोबाइल एप स्टोरी नुन प्ले स्टोरी नुन राङ्नी से स्याप मुला है थुजेसी मुला इसुराङदा बिबा वाइ कोसिनाम याङ परमेश्वरदा महिमा प्रशंसा फुल्गे Dese mula Yesurangda daya maya lalagi Tu dese mula Yesurangda daya maya lalagi Kalbari gangri pepsi nam sini jipapi lalagi Kalbari gangri pepsi nam sini jipapi lalagi Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Prasamsa tagai Yesurang da Daya maya lalagi Hipkaji dosi sodasi Sarajuri pinabala lagi Prasamsa tagai Yesurangda Daya maya lalagi Hipkaji dosi sodasi Sarajuni dinabala lagi Hallelujah Tagai Yesurang lanan sanari Hallelujah Tagai Yesurang lanan sanari Jai jai tagai Yesurang da Daya maya lalagi Teranglah atma se Bola maganda pinbari Jai jai tagai Yesurang da Daya maya lalagi Pavitra rangla atma se Bola maganda pinbari Hallelujah Tagai Yesurang lanan sanari Hallelujah Tagai Yesurang lanan sanari Tudesi mula Yesurang da Daya maya lalagi
Jese mula Yesu rangda Daya maya la lagi Kalabari gangari Pepsi nam Sidi jipapi la lagi Kalabari gangari Pepsi nam Sidi jipapi la lagi Hallelujah Taga Yesu rangalana sanari Hallelujah Taga Yesu rangalana sanari Hallelujah परमेश्वर आपदा चु ग्यामनुन चु भजन ग्यामनुन मैगो तागै दगौ धारिम चु देरी yang अर्को भजन कोसेला मुला र चु देरी चाहिँ yang 8 नम्बरला भजन कोसेला मुला है 8 नम्बर सानगोले जुजुआले नाना ngatai tamgikलाई मान्छे है Sanogole jujuale nana ngatai tamgikलाई मान्छे Rangni dan chamnono chisinam jaba jaba sangyur thai manji Sanogole jujuale nana ngatai tamgikलाई manji Rangni dan chamnono chisinam jaba jaba sangyur thai manji Naite bajutam Rangni dan tena lai manji Naite bajutam Rangni dan tena lai manji Zaman yul bala lagi Thar bala galam hunbari Zaman yul bala lagi Thar bala galam hunbari Egala babda krubari Zambuling la kurlori Kewa jin Yesus Sarjuni pinbari Kewa jin Yesus Sarjuni pinbari Sanogole jujuale nana ngadai tamgikलाई manji Rangni ne chamrona chisinam java java sangyur thai manji Sanogole jujuale nana ngadai tamgikलाई manji Rangni ne chamrona chisinam java java sangyur thai manji Naite bajutam Rangni da tena lai manji Naite bajutam Rangni da tena lai manji Dire makin bakewari Yesu la sangyur turansi Inga sa viswas la sami semri santi yang kamla Dire makin bakewari Yesu la sangyur turansi Inga sa viswas la sami semri santi yang kamla Nargala tori atana Surgala yusari ni kamla Nargala tori atana Surgala yusari ni kamla Sanogole jujuale nana ngadai tamgikलाई manji Rangni din chamnono chisinam jaba jaba sangyur thai manji Sanogole jujuale nana ngadai tamgikलाई manji Rangni din chamnono chisinam jaba jaba sangyur thai manji Naite bajutam Rangni dan tena lai manji Naite bajutam Rangni dan tena lai manji Hallelujah साचिन्चु भजन चाहिँ बिमुला सानगोले जुजुआले नानाङा ngatai tamgikलाई manji Rangni den chamnon chisina ज्याबा ज्याबा संग्यो थाइ manji ngaithेबा चुताम Rangni da tena lai manji हालेलुया यो भजनले भन्छ सुन्नुस् दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईहरुको माझमा चाहिँ आज म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु
र तपाईहरुलाई चाहिँ यो शुभ समाचार येशू ख्रीष्टको बारेमा म तपाईहरुलाई सुनाउन मन लागेको छ बिसिनाम छु वाइसे भीमुला र छु समय जम्मन वाइ कोरस भजन गरे छु थान्सिनाम yang आराधनारी नि यो समय चाहिँ हामी आराधनामा जानेछौँ र आराधनारी चाहिँ yang यागरी भएको सिनाम परमेश्वरदा महिमा प्रशंसा फुल्के है त्यो समय चाहिँ yang 7 नम्बरला भजन कोसिला मुला तामाङ भजन 7 नम्बर तामाङ भजन 7 नम्बर yang कोसिला मुला Semingala semkaba rangla nangamri nakaba kab semingala semkaba rangla nangamri nakaba ngala babda krusi pinago he prabhu rangla nangamri kansi pinago he prabhu rangla nangamri kansi pinago Sulaila zaman galamri rang singa darobindo Sulaila zaman galamri rang singa darobindo Sungala riri bambingo rang cham 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 rabungo Bab semingala semkaba rangla nangamri ngakaba Semingala semkaba rangla nangamri ngakaba Ngala babda krusi pinago He Prabhu rangla nangamri kansi pinago He Prabhu rangla nangamri kansi pinago Tela semse manbarang Talse brabungo Tela semse manbarang Ranglan talse brabungo Sungala zaman getan Ritanan molam molam pinsyugo Bab semingala semkaba Ranglan ngamdi nakaba Bab semingala semkaba Ranglan ngamdi nakaba Babda krusi pinago He Prabhu rangla nangamri kansi pinago He Prabhu rangla nangamri kansi pinago Prabhu sudi परमेश्वर आपका महिमा प्रशंसा बुद्धि होशाना महिमा Hosanna Yesu rangga महिमा प्रशंसा सदन सदन rangga प्रशंसा Yesu rangga महिमा Hosanna प्रभु येशू rangga महिमा बोलाला Rangga प्रशंसा फुला चुरी Yesu प्रशंसा गाइला Yesu rangga प्रशंसा Hosanna महिमा येशूला सर्व प्रशंसा rangga
ngày la Justum dukkana tosai dhanda surta ngayala zaman singa dakla sainun Yesu edangayala Oh Justum dukkana tosai dhanda surta ngayala zaman singa dakla sainun Yesu edangayala Ngapa prikal baduiri rang lakasi krusi binti nado pribla baduiri nang sama sigala munji Ngapa prikal baduiri rang lakasi krusi binti nado pribla baduiri nang sama sigala munji Prasamsa pula Sungala simyense Prasamsa pula Sungala simyense Yangla Prabhu da prasamsa Oh Yangla Prabhu da prasamsa Nasi binti tiba senda trisi binti Saitan na banda negamse tininga da blasi binti Ngalami klipyasi binti tiba senda trisi binti Saitan na banda negamse tininga da blasi binti Moi kolala Sungala semyense Moiko lala Sungala semyense Yang landra Buddha prasansa Oh Yang landra Buddha prasansa Hallelujah Yesu yang damai Haleluya Taga Yesu yang damai Prabhu Yesu datang bala mula Sungala simyang Sela arewa Yesu la kebatan Sungala zindagi Prabhu Yesu datang bala mula Sungala simyang Sela arewa Yesu la kebatan Sungala zindagi Haleluya Taga Yesu yang damai Haleluya Taga Yesu yang damai Abam singada maya na alasay Jujua singada kursi na atyasay Oh Abam singada maya na alasay Jujua singada kursi na atyasay Tilay dungal ay ngala Tilay dungal ay ngala Permission mola bese chola ngada Permission mola bese chola ngada Hallelujah
Rangga mahima taga Yesu Rangga mahima oh Shara Yesu Vigala Yesu Yesu धन्यवाद तुझे सेवला येशू रंगा येशू रंगा मोइगो लाला रंगला सांगा तोर थिला प्रभु जो जम्बुलीले जस्तो दुःख नातो से प्रभु नन्द सुन्ता प्रभु आला प्रभु जम्मन सिंह नादा क्लास येशू रंगा तिनी नयाक्ला ओ शाना महिना येशू आवाम सिंह नादा दोषी नाति से जुजाल सिंह नादा माया नाला से प्रभु तर रंगला मोलाम से नादा छोबा मुला प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु रंगला प्रशंसा फुल्ला रंगला छान्दा तोर्थिला प्रभु जम्मन शेला मालिक रंगुलिन्दा प्रभु आबा रंगला प्रशंसा रंगला महिमा लाला प्रभु ओ शाला प्रभु महिमा महिमा येशू रंगला धन्यवाद तुझे येशू आबा धन्यवाद महान जिउँदो जीवित परमेश्वर आबा रंगला लाना तुझे बिला चुनुई साक्षी तिनीलाई दिने प्रभु रंग yang जम्मनला सेमरी नाबा मुला येशू प्रभु आबा रंगा महिमा प्रशंसा फुल्ला जम्मन शेला मालिक जम्मन से सिंबा आबा परमेश्वर रंगा प्रशंसा लाला इंगसिन फुलबासु आराधना ri rang to shigo bita rang la presence ri yang da boishu ji rang la presence yang si प्रभु आराधना la menji subandan grindam tigin na प्रभु rang da प्रशंसा महिमा फुला chu samili प्रभु rang प्रभु महिमी to shigo yang la आराधना ri yang si koba waiga desi yang si laba आराधना si yang si fulba धन्यवाद ला भेटी ग्याम to music instrument la धुन ग्याम रंगदा प्रशंसा मोइगो तागै प्रभु रंगदा महिमा प्रशंसा तागै जमनसियाला मालिक नाचत ईश्वर शान्ति आमेन हालेलुया परमेश्वर आपदा लानन मोइगो तागै परमेश्वर आपदा लानन प्रशंसा तागै र रंगनी दुगु जम्मन ताङमा मुला तपाईहरु सबैजना खुसी हुनुहुन्छ हालेलुया तपाईहरु सबैजना खुसी हुनुहुन्छ भनी म विश्वास गर्दछु रंगनी जम्मन दुगुजा येशू ख्रिस्टी ताङमा मुला बिसिमा ngai विश्वास लामुला हालेलुया मेरी क्रिसमस रंगनी जमादान हालेलुया जो समय रिजा परमेश्वर आपदा यङसे मोइगो प्रशंसा लजिनबा मुला र छु समय रिजा यङ गरे वचन समय रि दोगाजी छु समय रिजा यङ वचन रि निबे भन्दा गाछ ज यङ जमन दिक्सिजा परमेश्वर दा प्रार्थनालाई र तिनीरा वचन बाबा कोलजा पवित्र आत्मा से रोदनगा बिसिमन yang जम्मसेन प्रार्थनालाई र छु समय जंगाई नाला चुरी आङी मुला आङी से वचन लागि प्रार्थना बसेको बिसिमा नै अनुरोध लाला रसु बिना दा बोल्ला सगो yang प्रार्थनालाई वचन लागि धन्यवाद परमेश्वर आभार रंगदा धन्यवाद प्रभु रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा रंग परमेश्वर दा जय जयकार फुल्ला प्रभु तितो बिसम रंग सिंगन्दा सदन रोलाबा गन्दा सदन वास्तलबा परमेश्वर आभार रंगदा धन्यवाद परमेश्वर तदला दिन रंगला जिन प्रभु तिनीन रंग परमेश्वर सिंगन्दा रोलै सुजी प्रभु रंगदा धन्यवाद प्रभु रंग परमेश्वर ता महिमा अनि रंग परमेश्वर ता प्रशंसा पुष्प मौका रंग जे सोनजी प्रभु रंगदा धन्यवाद परमेश्वर अब तु दुईरिङै प्रार्थना लाला परमेश्वर गन्ना घुंगरी प्रभु जुन प्रभु कोल्छे जा दास कोल्छे जा प्रभु गन्ना घुंगरी गन्ना भिजरी जा परमेश्वर आबा यो छन्द वचन बसी जोनगा मला परमेश्वर रंगला जाथोरी प्रभु रंगला शक्ति रोल हो प्रभु रंगला आत्मा से रोले शिव बिङै प्रार्थना लाला परमेश्वर धन्यवाद मला परमेश्वर जुन जुन क्लास हे प्रभु देश विदेश गेम छे परमेश्वर आबा रंगला प्रभु अनि छन्द वचन हो प्रभु सान्छु जुबा धम्मन जो आले नाना आंगातर प्रभु रंग परमेश्वर ते रोले शिव प्रार्थना लाल प्रभु
धन्यवाद मला परमेश्वर गन्न घुंगरी प्रभु झन प्रभु रंगला दास कोलचे प्रभु वचन बहियो मला प्रभु रंगला प्रभु कोला थोरी प्रभु रंगला आत्मा जे रोले शिवी प्रार्थना लाल परमेश्वर धन्यवाद मला परमेश्वर रंगला प्रभु झाला प्रभु सिमरन दे प्रभु हो प्रभु वचन गदे पांगची उपारी प्रभु जम्मादन प्रभु रंगचे रोले शिवी प्रार्थना ला प्रभु धन्यवाद मला परमेश्वर गनी वचन सानबा हो प्रभु वचन पांगबा रंगला कोलदा प्रभु रंगचे रोले शिवी प्रार्थना लाला धन्यवाद मुला परमेश्वर जो संगतिला प्रभु वचन न दुईरी प्रभु कुनै पनि समस्या गरे खबर आगाम हो प्रभु खबर माइबा जम्मन कोल्न लबर माइबा जम्मन शक्ति गदेदा यीशुला मिनिङ नि ताबला परमेश्वर मनिजा प्रभु स्वतन्त्र देखि प्रभु रंगला वचन ज्ञान बारी प्रभु रंग परमेश्वर गनि भेनन्न रोले सुबि प्रार्थना लाला प्रभु रंगदा धन्यवाद मुला परमेश्वर रंगला हो प्रभु वचन ज्ञान बारी प्रभु ज्ञान जिमान परमेश्वर गनि प्रभु हो प्रभु खेरो ब्यांग बारे आइन प्रभु गनिजा प्रभु रंगला वचन ज्ञान जिमान प्रभु गन जीवन नि प्रभु परिवर्तन लाबारी प्रभु रंग परमेश्वर तेन रोले सुबि प्रार्थना लाला प्रभु रंगदा धन्यवाद मुला परमेश्वर तो वचन न दुई प्रभु सुरुदेखि अन्तिम दोनला समय गदे प्रभु रंग परमेश्वरलन छारी धमन मलमरीला येशू प्रभुला चान्री आमेन 아니다 나는 주시구나 더고 양니 주도이리자 परमेश्वरला जीवित वचन सानबारी तयार गरिदिनु होला हालेलुया हामी जम्मन दुगु तयार मुला हालेलुया हामी विश्वास लिएकी लालकी राङ्नी जम्मन दुगु जा परमेश्वरला वचन ज्ञान आशिष याङबारी तयार मुला जुन गौ चुदुइरिजा याङ तिनीला वक्ता चुरी दोगजिन मुला ngai chu समय जा पास्टर बुद्ध गिसिङ आस्याङ दा ngai chu समय तन्ना र chu समय जा राङ्नी सिकिन्छु र अन्तिम ला प्रार्थना न राङ्से लसीको बिसिङै अनुरोध लाला र chu समय जा ngai बुद्ध आस्याङ दा पिन्ना लसो जमदन फ्याबुला जय मेसी जमदन जो ख्रिस परमेश्वर जो जम्बुलिङ्ग्री फेवकबा जो अवसर लालाखेरि रङ जमदन जबडन बमला परमेश्वर जमदन मोलम धनगाई त्यो तिनला वचन नलागिरी मदन आस्याङसे कदा तिला फोन लसी सुङजी चोला लागिरी मदन आस्याङ ता ओचे यला आमोस कन्टेन्ट टीम दा लानन तुझे छे मला ngadaino सदन बिबार हरेक बिबार जो संगतिरी जोइन दब सेम मला तर ngलाई जा थियोलोजिकल क्लास अझै तपाईगिन लबिलामा ngauti जोइन ता खम्बारी ngale बिचारी भविष्य योरन जोइन ताले बिवांगला विश्वास मला तिनी yang tadi ija Christmas la season rimala ani Christmas धेरन मिगदेशी जो ख्रिस्ट येशूला जन्मोत्सव अथवा ख्रिस्ट येशू नाबा दिन बिसी लानन मिगदेशी पंगसिरी पंगमन लबा धुरी अब yang परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर ते जमन जम्बुलिङ मु स्वर्ग स्याङबा परमेश्वर बिसी पंगमन लमा धुरी हरङले परमेश्वर उतो नाबरी खामला सेम यो प्रश्न नन आखा भाइ त्यो खबरी खामला तर ख्रिस्ट येशू नाबा भन्दैन ख्रिस्ट येशू अथवा परमेश्वर यङला घुंगरी फ्याको बात यङला सेम नंगरी यङला आत्मरी केवाकिन बात आत्मरी ते नाबा तम जय लामा उदिशान्तर बे तलतला थेनन मेसोरी ngai तिनी रंगनीला घुंगरी वचन मला जो यूहन्ना ला सुसमाचार युहन्नाले सुसमाचार 1 अध्यायला 1 यांचे 5 दोना ओचे 14 पद यांचे रंदे छमछमन त्यागी राक्षे दिमरिनन चु नोटला खमला दिमरिनन राक्षे चु खण्डा सिबरी खमला दोबरी खमला पछि चुकेमसे परमेश्वरसे रंग पिनबा थे प्रकाश परमेश्वरसे रंग पिनबा थे मोलम थे मान्छे डान्चे मान्छे ध्यानसन yang बराबरी खमला तुरितिक बुरी मुले जंगा चपंगे चोइ डोगे 1 अध्यायला 1 यांचे 5 दोना चोरी चुरम गर्नु मला जम्बुलिङ शोभा भन्दा ngachan वचन विवाह मुबा है वचन विवाह मुबा थे वचन परमेश्वर देन छम मुबा ओचे परमेश्वर ओचे वचन नोन परमेश्वर मुबा जम्बुलिङ शोभा भन्दा ngaccha हेन्छन् थे परमेश्वर देन छम मुबा परमेश्वर से जम्मन से थेनोन वचन ज्ञान सोजी परमेश्वर से शोभा सेगदे नांगरी वचन गेम आसोबा से तिगनो नारे
वचन से शोभा जम्मन मिगदे से गदे से थेनन वचन ज्ञाम जुनी यांगजी थेनन जुनी जम्मन मिगदेला यालिना थे याल दोबदबरी याल ताला वचे दोबसे थे यालदा खाइमै साइबरे आखम 14 पदेन त देखे पढ लगे चुनन वचन विभजन चु एक रिमूव वचन आइन तो लेंगे पंक्ति एक पदरी चुनन वचन मिदोशी नाजी वचे दयामय से देन सत्य से प्लिंगसी थे यांगला गुरी दानछाजी ननसे थेला ग्रेन यालदेन शक्ति म्रांगजी थे यालदेन शक्ति परमेश्वरला गिक्चेन झाला मुबा आमेन परमेश्वर से जो वचन ढोबा अझै जो थेबला लागिरी आउदेन बलम दोनगै क्रिसमस तिनी yang ख्रिस्ट येशू नबाला अप्सरी एकदम दादी हर्ष उल्लास yang si manabla bagian mula ngaja da tin nanga te ख्रिस्ट येशू yang la gongri the naba bande non phep khaba biba शब्द ngata udi charlabri बढी सेमनी मुला तिलिबिमा धन्दी yang si वचन yang si जुन डोजी कि जम्बुलिङ सो भन्दा ngachan वचन बिबा मुबा हैन जम्बुलिङ सो भन्दा ngachan अब मिलब तम्न खागो हैन तर जम्बुलिङ सा मुङ इजा स्वर्ग जम्मन सेंबा भन्दा ngachan जम्मन सोबा भन्दा त्यो खालमो हुन्छ वचन मुबा वचन बिबा सेटिम वज वचन बिबा से खालटिम हुन्छ ते वचन बिबा से सुरुरी ते जम्बुलिङ री ते परमेश्वर तेन छम जिमो हैन परमेश्वर तेन छम ते वचन मुबा वज वचन नन परमेश्वर मुबा वज वचन नन परमेश्वर मुबा बिमेजे जम्बुलिङ नवा भन्दा जम्बुलिङ सोबा भन्दा ngachenchen वचन मुबे जम तिनी यहाँ खरङले दोषी वज वचन तिरो नाजी बिसी यहाँ खरङले त्यसलाई जन्म सब यहाँ मनलब रे खम्ला हैन तेलिबेमा परमेश्वरला थे सुरारे परमेश्वरला थे नाबा परमेश्वर शिवा त्यसलाई अन्त तिनारे थे परमेश्वर जा वचन जा थे जम्बुलिङ थुङमा भन्दा जम्बुलिङ सोम भन्दा ngachenchen सो मु इज ब्रह्माण्ड तारा मण्डल जम नक्षत्र सोमा ngachenchen थे वचन बिबा परमेश्वर मुबा होस्ला परमेश्वरला थे तिगिन खजिबा थे सुरुवात आरे त्यसलाई अन्तैनन आरे तर तुरी यहाँ सुरु चार्जमा तिक्तिम छ वज वचन बिबा परमेश्वर देन छ मुबा वज वचनन परमेश्वर मुबा ओचे जम्बुलिङ सोमा भन्दा ngachenchen थे परमेश्वर देन छमन मुबा होला मात्र जो वचन तेन परमेश्वर बिबा किनो निना वचन बिबा परमेश्वर निना अझै परमेश्वर बिबा वचन निना होला मा वज वचन चित्तिक लजिसम बिबा इज 3 पद हुन्छ अझै म 5 पद दोना चार्ज अझै थेरी यहाँ विस्तृत रूपले चाब्रे खम्ला त्यति पंगमले हुन्छ परमेश्वर से अथवा वचन से जम्मन से थेनोन वचन केम सोजी परमेश्वर से शोभा सेगदे नंगरी वचन केम आशोभा से दिगैनो नारे बिर्तिनी जम्बुलिङ मी इजा पशु गदे चराचुरुङ गदे माछा मछुवा गदे जति मलाई इज दोङ गदे मला हैन इज वातावरण गदे जति मला मु मला इज तारा दिनी लानी जमन मला चु जम्मन सेंगबा चु जम्मन शोभा जति हुन्छ ते वचन केम से शोभिना ते वचन विभक्ति हुन्छ ते परमेश्वरी न तेलिमा रांगसे उत्पत्तिला पुस्तक किताब रांगसे सेजिबेसम ते जमन बन्ना छ परमेश्वर से वचन केम से हैन ते जातिरो स्वर्ग तेन पृथ्वी संजे अझै ते पृथ्वी पूरा ते दोबदोबमा अझ दोबदोब गुंरी परमेश्वरला आत्मा ते बसी दानसामा अझै परमेश्वर से तिक सुंजी वचन केम से थेरी यालतौ बिप सुमै सरी तिक थेरी यालता जी हैन थेदुलामा त्यो तिक सुंगमले हुन्छ ती जब्बुले जति तिनी सोबा मला मुनंग जति सोबा मला ते सोबा जति चीज बीज गति मला ते जम्मन वचन केम से सोबिना ते जम्मन परमेश्वर से सोबिना हैन अचे वचन चाहिँ शोभा जम्मन सेगदे थेनोन वचन केम जुनी यंगजी अझै तिनी खबर जुन जो जीवन मला यंगला जुनी मला चु मिला जुनी तला अथवा पशुला जुनी तला अथवा जति पनि ते जुनी तलतिक हुन्छ जो जम्मन जुनी खांगे खन्छ परमेश्वरला अझ वचन केम से शोभा हिन्ना विशेष गरी यंगता योना से सुंगो मला हैन अझै थेनोन वचन केम जुनी यंगजी थेनोन जुनी जम्मन मिगुदला याल हिन्ना तिनी यंगला जुनी यंगबा तिनी यंगला तिनी यंग आत्मा यंगबा तिनी यंगला जीवन यंगबा तिक हुन्छ ते वचन गेम चाहिँ हिन्ना वच वचन विदोष तिक हुन्छ ते मिगदला लाग्यो त्यो त ते याल हिन्ना
te yalina te yala dani bisam te junila tigin ke tare rang da jiban mula tara rang andakari mula tini yang da tiro uda yalari taji bisam waja junila waja jiban la tigina arthari 24 घण्टा दोप दोप taji bisam rang dinga da juni yang sitik arth mula tigi arthari juni mula 100 वर्ष 200 वर्ष सोब जुनी मला तर जम्मा अंधकार मला दोप दोप मला बराबरी आखम चाबरी आखम चबरी आखम अनि गेलबरी आखम तिली दोप दोप मला आमरंग बा वडंग तज बिसाम जति बिसा यंग से ती वडंग यंग से यंग ब जुनी परमेश्वर यंग ब जुनीला तिगिन थेगे थेला अर्थारे तर परमेश्वर तो जम्मन था मला कि जुनीला शास्त्रले मिदा याले न तोला वजलाम परमेश्वर तिग बिसा वजन बचन तो तिग बिसा ते मिगा देला याल याल भएन हिन्ना याल तपाईलाई तिन yang से तिन यंगला मी सेमरा गमला यंगला मी जे बाहिरी मी जे हिन तर यंगला नंगला आत्माले मिएन मला तिक जेबा तिक अजेबा खत्ता ज कालमी तेन yang से संगल त कालमी तेन संगल लबर अदबा इ जम्मन इ जे नंगला मी न yang से चाबरी न परमेश्वर से यंगदा यंगदा त्यो दोन मला ओइलामा जो 5 दि खस्ती पल बंगली जा थे याल दोबदोबरी थे याल सितिन्छ याल याल ताना लाला थेनोन याल जब दोब नंग वंग मै साथि तली हुन्छ थे याल याल ताना है रांसे तेरो कोडा नंगरी बत्ती आमरादे दोना अथवा रांसे इजा बिजुलीला स्विच अन आलादे दोना छे दम दोब तमला ते अंधकार तमला वजन नंगरी रांसे तिकिन लाबरे आखम्बा रांसे मिएना सेबा तिले आमरंग बदाजी मिसे बल्ला के रंग दोजी आइन वैलामा तिक ज्याबालाजी तिक नाइबालाजी तिकिन थारे बा आइन तर जब वज याल खाजी वज याल खमै सरी तिक तजिम जा वज दोब तुरुन्तन याला तुरुन्तन थे सिसिनेला आइन वैलामा येशु परमेश्वर जति के भन्छ थे दोबदोपा नंगरी दोबदोपता चाहिँ ब्रेना लाबरी दोबदोपता तापरी येशु जा त्यो परमेश्वर वचन दिन्छ याल याल दोषी फेपखजी वज याल याल चाहिँ तिक तजिम जा जम्मन दोबदोपता तिक लन्छ त्यता सिनालाला त्यता तिकरतरा ते चिकपताबरी आपुङ होइसलमा 14 पदरी खै तिक सुङजी बिमा छ चुनन वचन बिमा खजिबा एक पदरी म वचन चुनन वचन तो स्टिक हुन्छ मी दोषी गजी आदि मी दोषी फेपखजी यही लुकला पुस्तक किताब चार्ज बिसम फेरि कन्या मरियम गेम से येशबला थे जहान कन्या मरियम रा गर्भरी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु दात गर्भधारण त जी थेनोन तम चुति हुन्छ थेनोन वचन बिच ते परमेश्वर न चु फे दोषी यीशु को छुट्टन मियाइन तिले चु थेनोन परमेश्वर थेनोन वचन त तिक त जिम छ ते तेरो मी दोषी फेपखजी अचे दयामाया दे सत्य से प्लिजी यंगला घुंगरी दन्छाजी हैन जुन यीशु ख्रीष्ट मिसे तेरो विश्वास लजी वज मिन्दुको डांग दिते हुन्छ यीशु प्रभु तिन दिउँछ त्यो धन्छामा मला हैन तिन यीशु ख्रीष्ट थे मिगदला गुंगरी मिगदला थे सिम नांगरी मिगदला थे आत्मारी प्रभु यीशु धन्छा मला अचे ngance थे ग्रेन याल देन शक्ति नंगजी थे याल देन शक्ति परमेश्वरला किचन झाला मुबा बोलेमा चु ख्रीष्ट यीशु जा थे नबाहिन तर ख्रीष्ट यीशु जति हुन्छ yang nangri naba yang nangri फेपखबा थे फेपखबा तमजा तिनेले दिनिन्न हैन तिने ध्वजलाम yang तिनी तिले yang si तिनी तिले yang तिले ताङदोबा तिले yang वाइगोदोबा तिले yang si चुदाम अर्को त पाङदोबा तिले बेमा तिनी परमेश्वर जुन वचन बा वज वचन चाहिँ दिउँदा हरेक मिनंगरी थे परमेश्वर नबरी थे परमेश्वर फेपखबरी थे तयार मला वजलामा जो क्रिस्टियानिटी ला त यंगले इजा क्रिस्चियन विश्वास ला जमन बन्दा अद्भुतम उदेगलतम चाहिँ तिक मलियो मचा परमेश्वर रंगनोन माइसी जनगजी परमेश्वर रंगनोन माइसी जनगजी मिलुई माइसिना मिला आत्मरी धान्छबल लागेरी मिला सिमरी धान्छबल लागेरी मिता रंगलन मिसोबल लागेरी मिता रंगलन इज परिवारला सदस्य सबल लागेरी परमेश्वर रंगनोन तिक्त जिम्दा गिज 14 पद चामा छ थे मिदोशी फेपकजी वास्तविक मिलो रूपी फेपकजी न तर वास्तविक थे छ परमेश्वर थे वचन वचला माथि भन्छ इजा क्रिसमस विवा अथवा जो सीजन व्यक्ति हुन्छ परमेश्वर मिलुइदेन छम धनस्याबा त्यो फेपकबा छु एकदम समय हिन्न है त्यो मिलुइ त माइसी फेपकबा
के अरे यीशु प्रभु अथवा परमेश्वर मिला सेम नगरी नबा मिला आत्मरी के बा मिला आत्मरी धनस्या बा आत्मरी फेवका बा जो औदिन महत्त्वपूर्ण तम मुला तिनी संसारलाई मिगदे परमेश्वर माइसी प्रभु मुला ललु माइसी प्रभु मुला देवी देवता माइसी प्रभुला कोही कालिङ जोगी निभा कोही पातिबार निभा कोही दक्षिण कालीन निभा कोही चाहिँ बौद्धरी निभा कोही खङखङ माइसी निभा खाग्री मुलेसियम लालु खाग्री मुलेसियम परमेश्वर खाग्री मुलेसियम ईश्वर बिसी मिम माइ बला माइबन मुला तर यीशु प्रभु जा रङ से माया दोबा रङ फेबा दोबा रङ गोनबरी फेबा दोनी मन्दिरी फेबा दोनी खाग्री फेबा दोनी रङ प्रभु यीशु त परमेश्वर रंगnon yang la gungri phep khaji te churang na pangjain ke yesu tero yang si ja yuan na la te chautre chunon bachan ba chunon परमेश्वर midoshi nachi oche daya mai den satya si blingsi te yang la gungri dhansia ji yang परमेश्वर mai si ni lain wasla ma ta परमेश्वर yesu sungji tik sungji humja ngai rangni eni ka jingada ngada mai bain एनिका दिसिंगा त दम्बाइन तारा ngai एनिका दे त दमजी ngai एनिका दे त माइसिगा जी मतलब एनिका दे त ngai नियुक्त लजी ताकि एनिका देसे ते एकदमै फल लगाई अथवा रो न लगाई बिसी प्रभु येशू से सुंगजी वजलामा तिले इजा प्रभु येशू द विश्वास लब तम एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै ते अद्भुत ते उद्देगले तिले बिमा छ तिनी परमेश्वर हिलो रूपले फेपकसी हिलोइरी फेपकसी हरेक मिदा माइसी फेपकाजी अझ हरेक मी खांग्री मुले बिसी हरेक मिला आत्मरी थे नाबला लागे आत्मरी खाबला लागे रे यीशु प्रभु रंगडोन फेपकाजी लम तिनी यंगसे खांग्री लालु माइसी ब्रादोबा खांग्री ईश्वर माइसी ब्रादोबा खांग्री नो यंगसे तिगिला पूजा आज तिलल आलाबाबिमा तिलिमा परमेश्वर जुन शक्तिशाली मला जुन चाहिँ जम्बुलिङ सोची जुन चाहिँ जमन मिलुई सोची जम्बुलिङ रो जमन थोक गते ते जमन वचन केमसे सोची तेन परमेश्वर केमसे सोची थे परमेश्वरन तिनी यांगला सेम नगरी यांगला इजा तिरो आत्म नगरी तिनी रंग फेप खब मला बिजो तिनी यांगला लागिरे चुट्टी हुन्छ औ तिले yang क्रिसमस तिले yang इजा आनन्द लाबा तिले हुन्छ चु यसे ए चु त ढाबा दिने निन है चु यांगला चु बिजेले दिने न तिले बिजेले दिनु हिन्ना बिमा दोले यसे सुंजी कि जम्मु इजा वजा वचन जति हुन्छ यांगला लागिरे याल भइना तिनी मितो अन्धकारी मला तिनी मितो दोबदोबरी मला तीन जबा चु कोलसे आपला विरुद्ध रे ब्रबा मिला मिला विरुद्ध मी ब्रबा है यहाँसी तिनी गदे समाचार दुख गदे हत्या हिंसा लोभ लालच अनेक किसिमला छ नैबा पापला त पापतम गदे यहाँसी थेबन मला मिसी अझै न मिसी वजन लिसा ब्रबा मला तर वजन रंगै बिसी चु ठिक टिम चु बेठिक टिम चु नैबा टिम चु ज्याबा टिम चु सत्य टिम चु असत्य टिम बिब थाहा तकै बिसी वजा वचन सी टिम छ यांगला लागेरी तिनी तिक बिनिम छ याल तानला मला याल त जिसम तिकला जी तिनी गई मे सिए भरि खम्बा मिता चु ngala मिटे चु ज्याबा ताम टिम चु सत्य टिम चु असत्य टिम तिम बि गई था yang गई था तबरे खम्बा हैन वचलामा तिक बिनिम छ तिनी जा यीशु प्रभु अथवा परमेश्वर हरेक जम्बुलिङला मिलुइदेन धनछ्याबला लागेरी फेपखाबा चु यांगला लागेरी चु अवसरिना हैन अरुको छ तिक बिम छ यीशु फेप खबर बिउचा अथवा परमेश्वर वचन फेप खबर बिउचा दिउचा ते परम प्रभुले वर्षा बिस्बंगले के बाइबलले परम प्रभुले वर्षा रांचे इज इंग्लिश जी जो एनो डोमिनी विभा जुन एडी विभा खमला यीशु ख्रिस्ट जम्बुले फेप खमे जो सुरु थे थेबन गछ एडी विभा रे थेबन गछ बीसी बिउबा बिफोर क्राइस्ट बिउ मो थेब तर यीशु ख्रिस्ट चुरी फेप खमे छे थिक सुरु त हुन्छ वर्षा ते दिङ सुल्तजी ते दिङ बिबजा एनो डोमिनी थेले बिबजा इन द एयर अफ आवर लॉर्ड अथवा यांगला परम प्रभुले वर्षा तिनी दोना yang ते हुन्छ परम प्रभुले वर्षा परम प्रभुले दिङ रि yang तिनी सोभन मला परम प्रभुले दिङ रि yang ब्रबन मला वइलम येशू से तिक सुन्जिन लुका 4 ला 29 जगो nga परम प्रभुले दिङ घोषणा लबला लागिरि nga त पित खबे हिन्ना प्रभु येशू से सुंगजी वइलम yang तिनी तङ दोबा तिले yang तिङबा तिले yang पाब्रे हो तिले अधर्म ने होबा हरेक महिना हरेक दिन हरेक वर्ष हरेक दिन yang पाब्रे होबा yang si जम्मन लब तम दोगन ते पाब्रे होबा तर तिनी प्रभु येशू फेप कइला मते हुन्छ दैसे ते पापला तमाइन दैसे ते अधर्मला तमाइन तर दैसे ते तमिन्छ परम प्रभुला ते दिङ दुख गरिना
परमप्रभुले दिङ गते होसिलामा yang तिलीमा yang तिनीला दिने तिले औदिनला लाना ताङ बसिम बिमचा तिनी जम्बुलिङला हरेक मिला लागिरि मिलुइला लागि तिङ हुन्छ ते परमप्रभुले दिङ सुरु दब मला परमप्रभुले दिङ सुरु दब मला परमप्रभुले दिङ नगरी एकदम जमन जेबा जमन आशिषला ताम गदे जमन उद्योगला ताम गदे जमन आश्चर्य कर्मला ताम गदे जमन आत्माला ताम गदे जमन शान्तिला ताम गदे जमन आनन्दला ताम गदे तिङ मुले हुन्छ ते परमप्रभुला तिङ नगरी मला वेलामा त्यो अर्को ताम चाहिँ तिङ हुन्छ जब परमेश्वर फेपकची प्रभु यीशु फेपकची कि थे पूरा अनुग्रह दयामाया ते सत्यची प्लिङसिन त्यो हुन्छ yang nangri yang त्यो परमेश्वर फेपकची ते सत्य परमेश्वर ते दयामाया तेला जम्मा त्यो स्वभाव न दया तिलीमा yang होजा yang इदम याल ब्रदोबा परमप्रभु थे दिङ नंगरी yang निब योग्यले मियाहिन तरा परमप्रभु परमेश्वर से yang दा दयामाया लसुजी yang la पाप yang la अधर्मता ताजी बिजी थेजे खासी बिजी थेजे छेमालसी बिजी चुंगालन कोला इना चुंगाइन सोबा मिना बिसी तिक पांगजिम जे यीशु से जमान yang la पाप गदे तिकला जिमता प्रभु से छेमालजी है छेमालजी पछि अर्को तम्चा त्यही सिजा लुका त्यो 2:14 चाहिँ समझ यीशु त्यो जम्मन मिगदेल लागि एकदम शान्ति एकदम शान्ति रंगसे त्यो लुकाला 2:8 इंच रंगसे मर्सी जिबिसम तेरी प्रभु यीशु से तिक बजिसम यीशु प्रभु तिक मुलसिम बिबताम तेरी एकदम स्पष्ट रूप से पंग मलगाय रंग झक्कर इसा त्यो पढ लगे लुका 2:8 इंच पढ लगे लुका 2:8 इंच चुरंग पढे मला थेगाला ngamla pangyalri gothalo gade munang ju gade krungsi chibamuba thenon duiri theninga dese स्वर्गदूत गीत नंगजी पछि theninga देला क्यूट नोट परमेश्वरलाई स्याहार्छे यालियल तजी परमेश्वरलाई स्याहार बि एकदम चान त दिनेले स्याहार बा यालियल तजी चुतबा म्रांगसी theninga दे लोंगजी तर स्वर्गदूत से theninga दे थालोंगो तिकदे बिसम ngai एनी गदेला लागिरी थारबा पिनबा समाचार भसी खाबा मुला तिनी दोनी मिसे थार एम बारे तिनी दोनी मि जमन पापला बन्धनी मुला जमन तिनी दोनी मि जमन अधर्मला बन्धनी मुला तर जो स्वर्गदूत तिक पंगजिम छ ngai तिनी एनी गदेला लागिरी बडो थार पिनबा त्यो समाचार भसी खाबा मुला जो समाचार छ जम्मन मि गदेला लागिरी हिन्न मिगिगला लागिरा हिन तिनी यांसी पांगमले जो क्रिसमस चर्चला लागिरी जे हिन्ना क्रिस्चियनला लागिरी हिन्ना जुन चाहिँ येशूले विश्वास लबा थेला लागिरी जे हिन्ना बिजी मिदिसी पांगमला नि आइन बाइबल जिति पंक्ति भन्छ चोरी परमेश्वर वचन चाहिँ सु समाचार हिजो थारबा पिनबा समाचार खल्ला लागिरी जम्बुलिङला जम्मन मिगदेला लागिरी चर्चले मिगदेला लागिरी जे आइन क्रिस्चियन गदे लागिरे चाहिँ आइन के क्याथोलिक गदे लागिरे चाहिँ आइन हिन्दू गदे बुद्धिस्ट गदे लागिरे चाहिँ आइन तर जम्मन मिगदेला लागिरी तिनी संसारी धेनु चाट बाट मला यहाँलाई चाहिँ विभिन्न आज नेपाल विभिन्न जात जातिहरु मला उगौली उदौली लोछार दशैं तिहार माघे संक्रान्ति विशेष जातिला nga चौधरीला nga तामाङला nga शेर्पाला nga चाहिँ इज हिन्दूला nga बुद्धिस्टला विभिन्न तर बाइबलले जो परमेश्वर वचन छ क्रिसमस चाहिँ के भन्छ जम्मलान चुंगाजे लाइन क्रिस्चियन जे लाइन तामाङ जे लाइन भाइ जे लाइन बामन जे लाइन झ्यार्दी जे लाइन तर त्यो तिक संगति हुन्छ जम्मन मिगदेला लागिरिन्न होइलामा तिनी यङसी जो थेनल त तम तिक हुन्छ जो थारबा पिन बस समाचार छ यङला लागिरि जाइन है होइलामा यङला इजा क्रिसमसला जो सन्देश छ यङसी यङला चर्च नगरी मुडन मुला तर जो जम्मन मिगदेला लागि तपाईसलामा यङसी जम्मदन जो थेनल त जगो तिनी रंगनेला लागिरी ngai chu bado jatiro थारबा पिनबा समाचार भइसकेला जो चार्जला लागि जे राइन ngana लागि जे राइन तर रंगनेला लागि रिन बेसी यहाँसे जम्मन यहाँला जुजाले नागा देता यहाँला चाहिँ इज त्यो नेपालला कुना काप्चर बा जम्मन तिरो आसेङ आङी कोलदुको गरे जम्मत यहाँसे थेना लदमला अझ तिक सुक्छि थरी तिनी दाउदा सारी एनी गदे देन पाप गेम थारल पिनबा मिगी नबमला पाप गेम थारल बा जम्मन मिदुको पाप रि मुला वैसलमे तो क्रिस्चियन दुख जेला आइन तर छु जम्मन मिगदे लाग्दी पाप गेम थारला मिगिन बा धेनोन थारबा पिनबा ख्रिस्ट प्रभु हिन्ना अब
अर्को आइन अब थार्बा पिन बच्चा हेजे इन्ना जो चाहिँ हुन्छ ख्रिस प्रभु इन्ना ओछे एनिगादेला लागिरी चिनो जा चुताला एनिगादे कोलागिता लेङ इजा लेथानसे रिल लासी मे मुइदा खोले पिनबा दुरी नाइसी थानबा स्याप्ला चु स्वर्गदूत गदेसे गोठालो गदे त पंगतम कता अचम्मल त माइन्छु अचम्मल त्यहाँ तुनि चुथम गोबन चु यहाँ से बाहिर यहाँले प्रभु त आसीबे मि गदे त थेनल दबा थेगु त चार्जिङ गइ दबा थेगु थेन्ने गदे चु थेनल दबा तिनी यहाँ से चुथम गोबन रे खाली चार्ज नगइ टिजी गिटार रप्ची खाली ख्रिस्मल होय गोजी टिजी चुल थेल ngदम त तोनाला धोनी नि ngदम ngत तिले होय गोतेची नब थारबे यहाँ से जिन्जी तर चुरी टिक बंगजी जा थारबे पिन आइमा मेला लागिर पंग दोजी चु टिक स्वर्गदूत दुसे हेने गदेला लागिरी जो जम्मन मिगदे लागिरी नै बडो त तेरो थार्बा बिनमा समाचार भइसक्यो मलाई हैन थेब चाहिँ खाला बिना तिनी दाउद दा सहारी प्रभु येशू ख्रिस्ट नभमला पहिलामा 13 थिएन 14 च्याजी बेसम टिक मले हुन्छ थेनन दुरी छेन्दो स्वर्गदूतला हुल म्राङजी अचे थे स्वर्गदूत गतिसे परमेश्वर द धन्यवाद ल भई गोबरी छैजी स्वर्गरी धनस्याबा परमेश्वर द जय जयकार जम्बुलिङ्ग्री जुन मी परमेश्वर से धम्बा मुला थेनी गदेदा शान्ति तगाई तिनी शान्ति छ एकदमै चुनौती परिवारिक शान्ति अरे दाजुभाइरी शान्ति अरे युलसरी शान्ति अरे समाजरी शान्ति अरे विभिन्न भाषानगरी शान्ति अरे जन नेपाली च्याज जन जता ततन अशान्ति उसे निशय अशान्ति इसे निशय अशान्ति उसे च्यासय अशान्ति त्यस अशान्ति त शान्ति सबैलाई लागि दोषी विभिन्न सङ्घ संस्था हैन इज मानव अधिकार संस्था फलाना संस्था तिलाना संस्था चुसे शान्ति लबा चुसे ढिग्ना लबा विषय अनेक ताम दबन मला तर सम्भव तबारी संसारी जम्बुलिङ रीतिनी शान्ति ढिग्ना लबा लागि शान्ति इज सुरु लबा लागि गरे सङ्घ संस्था मला हजारौं सङ्घ संस्था मला हजारौं डलर दे खर्च मला तर खजिबन थे संस्था के सन्त तेरो शान्ति सम्भव अरे तिले सम्भव अरे बिमा चोरी भाइपछि ती बगिन्छ जुन मिदुता जुन मिगदेता परमेश्वर से धम्मला थेगनेता तेरो शान्ति अझ नेपाली चाजिसम जो मानिसहरू उहाँदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ जो मानिसहरूदेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूमा शान्ति अझ जुन जुन मिमराङसी परमेश्वर तङ्ग मला थे मिगदेता शान्ति पहिलामा तिनी हुन्छ धम्मन मिगदेला लागेर दिन्छ जुजा एकदमै शान्तिला चु एकदम अवसर हिँड्नु छु हरेक मिगदे चु गोदबा यङसे चु सन्देश तिनी थिएन लदबा पहिलामा पहिलो त्यो छ तिनी हरेक मिगदे लागि थार्बा पिनबा समाचार हरेक मिगदे लागि शान्तिला समाचार अझ हरेक मिगदे लागि राशि एबिसी 2:13 स्या सिजिसम फेरि त्यो हुन्छ मेलमिलापला परमेश्वर तिनी मिगदेले मेलमिलाप तिनी तिला परमेश्वर तिनी परमेश्वर विश्वासलाई मन्नगा छ मिथेन परमेश्वरले गुंग्री थिए दुश्मन होबा थे शत्रु होबा तर यीशु ख्रिस्ट फेपको फैसलामा परमेश्वर फेपको फैसलामा तिनी दोषी तिक्तजी हुन्छ मिगदे थिएन परमेश्वरलाई गुंग्री तिक्तजीमा ते मेलमिलाप तपाईंसे ब्राह्मण मला है पहिलामा जो ख्रिस्टमला मनभन्दा विशेषता चाहिँ हुन्छ परमेश्वर रंगनोन माइसी जनकछि हैन शान्तिले समाचार भई जनकछि थार्बपिनबा समाचार भई जनकछि परम प्रभुले वर्ष घोषणा लबरे जनकछि तिनी औदिन yang tangbok mulsim तिनी तिली yang tang त इटम जब तम इटम उदेग लतम इटम त्यो आशिष लतम भई yang तिनी अनुभव लबाइ गेमला ओछे yang tang बसेमी अझै प्रभुस्तिक सुंग yang से प्रकाश 3:20 रंगसे सिगुसम प्रकाश 3:20 नै पंगाइ पढ्लो रंग त तेरो यो तामाङ बाइबल आएर 3:20 प्रकाश 3:20 तिक सुंगी परमेश्वर बच्चन छे च्यागो nga khalaila dimri khashi nyoima chude khalai mise ngala kai thesi prap thongji bisam nga the dim nangri khala oche these theden cham chisi chaba thongba lala these non ngaden cham chisi chaba thongba lala hallelujah gade jaba tam jeng प्रभु माइसी फेपको मल्दिनी यङला बाहिर ढोकरी म्राप्री प्रभु सिंह yang dong nyoy ban mala oh buddha gising dangri tik mulai lah kabar tiris te jambulingri प्रभु दा आशे में मेगा ता
tela minta sina provis bangra mrabri phep ka nam ai nangri tik laban mula ha mrab thongo nga khasai ha ye nangri khasa ai singa त mai सिब्रा दो खङ खङ न्या दो खर्च ला दो तिनी तर मिला समस्या ती बोले हुन्छ सजिलो तमाला है सजिलो तमाला तिनी प्रभु येशू त रूप तबला लागेरी सागर माथारी निदो बरो जमगांगरी निदो बरो बिजुसाम बाइबल चाहिँ चुदे चुरंग मुबे हिन्छम निदो थेपनि निसै बा जागो तिली बज गाह्रो तम्ति मिले चाहिँ स्वभाव त्यो खाली गाह्रो तम्चे ला क्या गाह्रो गेजे ला बा प्रभु येशू त रूप तबला लागेरी जमगांगरी निदो बरो अथवा प्रभु येशू त रूप तबला लागेरी अमेरिका निदो बरो बिजिन थेजे 2 करोड खर्चले चाहिँ अमेरिका निबा है प्रभु येशू त रूप तबला लागेरी त्यो मर तराई निदो बरो बिजिन त्यो खर्चले चाहिँ बचो है तर प्रभु येशू ठीक सुनजी न त माया दोले न त होटल खर्च लादो करोडौं रुपैयाँ खर्च लादो लाखौं रुपैयाँ खर्च लादो गम खसी जिन्छ यलन डोगरी यलम राब गम ख दोखै जिन्छ यलम राब ठुंगो खर्नु खसै यथेन चिस यथेन चसै ओस एनो गथेन छौ त्यो गते गते जब बच्चा परमेश्वर है गलमा तिनीला सु yang idang ba season di idang ba yang absari mula tini ki प्रभु येशू rangnon tini yang lagongri phep khaba mula haleluya yang lagongri phep khaba mula tini yang la विश्वास ला yang la jojal gade la mrabri येशू tini ajin the krungsi जीवन mula रुंसी जीवन मला चु मिसिङ त ढोका खोल तर खोलब ल बिसी तर मिला इटम कठोर सेम तपाईलमा मिला विभिन्न च तेरो इज झुट्टा तम दुखिलामा आ वटम येशू नाइ बगो मिसे त फाइल प्लस बिन मला या वजन नंगला ज्याबतम दिसे बना रे पहिलामा तिनी yang इटम बा सिजन दि तुरंग बा अफसरी मला हेतबेलामा ति बिमाचा तिनी yang तिले तंगदोबा बिना तिनी सोनबो परमेश्वर सुतिबे जम्बुलिङ सभा सुतिबे मु सा हा लनी दिनी इतम बतेरो सुग्र गते सभा आइन इतम बत समुद्र इज स्योङ नदी जमन सभा परमेश्वर तिनी yang लगुंगरी फेप खब मला हालेलुया yang लगुंगरी फेप खब मला पहिलामा yang तिन औदिन तंगदोबा सुतमी अर्को त थेना लदबा ल थेना लाई दैछे ह जो खाली जो दिम नगरी टिबा हैन रंगला रंगला बिजे रूप तबा rangla mirje pangmul chu pangbari ni chu christmas eni gade lagi je dalam ani bisar laba gade gade nangje re lauchu bisar laba gade nangje re yeso gitar setar rapi voice gosi theri anduk sangat lo pangbari bible che permission bachan ji tik sungji chu zaman me gade la lagi ri na ha zaman me gade lagi ri na belama tini zaman me gade lagi ri sam yang se zaman me gade da chu tam thena lai सन्देश थेनालाई पछि जमदन प्रभुरा मोसेबल लागरी रोलाई पछि यंसे जमसेन जो प्रार्थना लगाई बिसी लाई बिसी यंसे रामनिशन प्रार्थना लसुला लसुगो पछि ngainon lala जो नेपाली जो ज्ञात परमेश्वरला ये औदिन शक्तिशाली रूप तगाई बिसी प्रार्थना लगे yang जमसेन विवन जो ngala परमेश्वरला वचन जो ngai परमेश्वरला वचन थान्गे बाकी समय